sa je to spýtať. Do šmitu. Nemáte všetko kľúč. A podá ti koňačí skrinku. Vianočný. Nerob. Dobre. Ó! Už zase. Ty si retard, tak si mi jasne pomôž. Ako? Ja ti to pomáham morálne, Uľo. A ty četky. On určite killer. Killer, nie killer. To je. Počkaj chvíľu. Killer. Killer. Rubrika na citku. Ty máš testikule, ale ty máš začinu. Ja, ty máš testikule, ale ty máš začinu. Poď do toho. Uľo. Potom ja to testikule. Uľo, nerejč mi. Kopni do toho a máš. Môžeme ti fakt retardovať. Na čo? Ja za to nemôžem. Čo je? Ty drž ho po Mu vypadlo. Ty si retard. Tak ja to som vedel, že mi to... Mám celé video na faku, to vypadlo. No, to tam nájde. Mám celé video, ako mu to vypadlo, potom ti ukážem. Ty ma, daj si 12 kľúč. Počkaj, chceš to tam kopnúť? Ty ma, daj si 12 kľúč, prosím ťa. Šmidu. Stop. Nemáš 12 kľúč. Iba sa drží, aby sa nepochcela. Lebo oni už tak... Tak mi to Tak to koleso chyť.